Ity ny fotoagnatsika ny eto amin'ny point carré mandre vahiny atsika mazava ho azy fa miavaka amin'jiaby vahintsika niany zay satria ela tadiavanay izy fa izy niany no namaly ny fagnasantsika ny eto amin'ny point carré. Misy mpanakanto anankiray zany Isaac De Paul agnarany, mety tsy vahiny amintsika zegny agnarana zegny fa ny agnisan'ny nagnasagna izy eto satria nisy ira zegny navoaka mitondra aloha teny hoe mandroso niteraka resa ve tagnivon'ny fiarahamonigny zay fa mialoha jiaby zegny miarabanao Isaac De Paul tonga sony eto point carré. Ya, miarabany Jean-Luc, miarabantsika jiaby mpanaraka ny page point carré koragnatsika niany. Tiako zegny koragnatsika niany io izy fa mba afahantsika hoe mahay azolotsana beky izy andao miasana mantsika ely hoe nisomby ny iranazy le hoe mandroso zay. Eka azontsika onogno amizay fa igny le iranazy le hoe mandroso zegny niboaka tamin'ny mars tamin'ny taogno loso tamin'ny 2022 niboan'igny mozika igny Isaac De Paul. Igny no agnisan'ny koragnatsika eto ary ihany koa agnisan'ny hoe tia fantatra bebe kokoa zay makasika mpanakanto Isaac De Paul. Tsy haiko loasa fantatrao fa nisy fotoagna zay mandeha niboaka izy koa mety volagniny eto nandeha tamin'ny boîte de nuit nandeha namonto bata amizay fotoagna zay dia igny ira igny nalefany DJ de olo jiaby mitsinga tamizay fotoagna zay. Manakory ny fandraisanao zay Isaac De Paul? Voalohany mozika soman'i Isaac De Paul mazava ho azy mozika motro, mozika mafana, mozika tropicale zay. Tsy maigtra avy anao amizay? Tsy maignana satria agnatin'ny tegna hoe tanjonanay zagny tanjonanay zegny hoe magnala le barrage le zavatra le efitra zegny mahatonga le elanelana amin'ny resaka mozika mozika ananjy mozika ananjy de tsy anao izy raiky Jean-Luc mikoragna zay na tsy anao izy raiky nahita an'izay fa na zahay koza nandray retour mandefa olo mandefa MP aminay hoe misy raha nandeha natao tamin'ny boaty nandeha tamin'ny bal karan'zegny de zay falifaly ravoravo zay hoe ampiasain'olo zany le hira manjary zany le hira matoa tian'olo ampiasain'olo itsinjahan'olo de tegna zay mitsy antom-pisinay zany. Somary dirako misimisy kokoa satria manko tamizay fotoagna zay anao mano tsara toerana kokoa mahazo tamizay fotoagna zay agnisan'ny maro ny olo zegny hoe nagnakiagna igny hira igny. Ny agnisan'izay voalohany ny gantokira tonga de hoe mafana, urbaine, tropical, salé, karaha remix zegny izy. De eo ihany koa ny ataoko hoe ny sanjy, ny fomba fiakanjo agnaty zay somary hoe tsy mitovy ny amin'ny clip izy koa ataontsika hoe ny hira zegny hoe ndesiny hoe koragnana Zagnahary zay dia somary hafa hely igny nataonao igny. De tiako avy agnatin'izay hoe ino no tonga le hoe zagnany hira de tiano style mozika zay. Izy monkany anao zegny raha ohatra anao ka teraka tany place Tokyo tany arabo anao tany Turquie na karan'zagny anao tsy maintsy silamo anao satria zay le raha akagny. Fa antsika zany Madagasikara eto de kristianina maro aketo de zay natonga olo hoe misy kristianina misy mivavaka misy tsy mivavaka misy silamo karan'zany de karan'zay koa zany za amin'ny tany neviko zegny Jean-Luc satsika jiaby magnaraka zao fandarana zao za zany amin'ny tany neviko mozika tropicale avake tsy possible zany za hoe andeha hagnano mozika malemilemy na le mozika zay moko ny mahatonga za tiako misy fandarana ty satria afahako mizara afahako manaboaka zany le raha agnatiko hevitra na zany amitsika jiaby ka rehefa nanaboaka an'ity hira mandroso ty zany zahay de zay zany mahita le clip évangélique tegna hoe tsotsotra tsy mahasana efa maro amin'ny pire évangélique magnana moyen afaka magnano mety mbola mihoatra aza mety mbola mandilatra le ataonay fa
zay zegny tegna hoe nanana fijery mihitsy hoe mila sokafana izy ty mila mivoatra za talohan'iny zay maromaro clipny zany évangélika Afrika Amerika Europa de tegna misy différence mihitsy amin'ny vokatra boakan'ny artiste gasy zany évangélika tegna misy différence misy anao misy différence amin'ny karakory zay amina qualité d'image amina resaka accessoire ampiasaina agnatina clipy amina resaka akanjo sy raha jiaby karan'zegny satria raha moko anao miresaka clip zegny eny maso mizahy maso zany mahita fa tsy tsara hoe vavana fona karan'zany fa masonao mijery de zay maso mijery zay zegny ahitan'olo hoe karakory marina valeran'raha ty ka i raha io tsy nahazatra ny évangélike zany raha malemilemy samapahita clip évangélike fa misy champagne ya ka limousine champagne zegny eny Jean-Luc misy sans alcool misy alcool ya limousine zegny an'olo jiaby tsy raha hoe évangélike na tsy évangélike fa raha miankina am'le raha ataonao ça fait quoi les titres liranay hoe mandroso ya mandroso zegny misy raha zany aboaka agnatin'le hevitra anay hoe mandroso anao ve mandroso de ataoko hoe andeha agnaty ala anao anao clipy andeha tasitasina tetezana anao anao clipy karan'zany fa mandroso zegny mila resaka fandrosoana resaka karan'zegny de miezaka misy ezaka zany natao hoe aboaka mihitsy hoe mila mandroso mila mandroso mbala courant ndraiky kasika clip avy tsika midrika amin'ny raha hafa amizay izy fa anao zay hoe anao niezaka mampivoatra resaka clip tagnatiny izay de hita igny izy natao igny de anao hoe tsy mahatsara tegna hoe sao de nivoatra be loatra zay famovangandesinao ny agnatiny ataontsika hoe nihira zegny ny évangélike zay fahitako ananjy eny raha jiaby na ataoko hoe sakafo hoaninao io nao mety hinana ataoko hena sosy karan'zagny raha inao mihinana isan'andro ny anao leo marary koa anao avekeo fa raha jiaby zagny amy limitiny tout excès ozy mbola mbazaha zay de faut de ala limite lizy hoe erany aketo ya de misy calcul zany nataonao tagnatin'le izy fa tsy hoe raha ty nefa tonga de fa mandeha dahoara fogna tsy zay le izy fa la limite lizy hoe erany aketo izy ty zay avy eo zany midrika amy raha hafa Isaac Depaul farany makasika zay clip zay maro manko ny olo zegny hoe magnano hira évangélike de samby amy fagnanaovagna azy de tamin'igny fotoagna igny koa aza rehefa nandeha resaka io fa misy clip vaovao io niboaka io mandroso lohatenazy hatramin'ny pira évangélike aza de misy nagnakiagna tamin'regny fotoagna manao koa fandraisanao regny satria manko regny toko resaka modèle manko teo zao tiako volagny nefa anao ndraiky sy marano ataonao hafa io mo samy fijerinazy samy amy fijerinazy olo jiaby samy amy fijerinazy zany io koa anatina resaka azakazaka io misy tsy maintsy na tianao na tsy tianao tsy maintsy misy fogna le hoe concurrence zany miara-miazakazaka anao de rehefa tsy araka anao le raha ataon'le hafa de mety misy kely agnaty maha-olombelogno anao tsara hoe anao mivavaka de anao tsy olombelo zay manko le problème anao rehefa mivavaka de fieritreretan'olo anao robot ya fa anao olombelo de mety misimisy fialonana hely karakaran'zagny na mety misy koa fankahalana misy ane olo na ataoko hoe tsy mahay anao fa mahita an'ity point carré ty mahitanao sanao de fa tsy tiany anao fa mahitanao le olo de tonga de tsy tia misy olo manana toetra karan'zany zany tegna tsy mety aminaro Jean-Luc iny de na ino ataonao na ino ataonao na mianao vola olo mana ratsy anao iny ratsy anao fogna izy mbavatsy ratsy da za gaga tamin'ny fotoagna igny hoe ny olo magnagna Facebook tegna nahitagna critique eo amy page Facebookinao mihitsy de anao zay tsy mamaly fa anao miezaka magnazava de raha karaha zay ny dirako amizay izy fa anao teo hoe amy tany niaviako izy anao zay ndao mba dirantsika amizay ny ataontsika hoe ny naviany zay Isaac Depaul izay le Isaac Depaul moa nom de scène sa tegna agnarana mihitsy le Isaac Depaul prénom io Isaac Depaul prénom mba tantara aminay zay zegny hoe ny olo samby avy eto Madagasikara fa za matonga misy olo mibaliagna hoe ateraka teza zao de tongo teza zay mpanakanto Isaac Depaul zay talohany izy lasa mpanakanto talohany za nagnano ty hoe groupe Isaac Depaul ty zegny de
papanay tagnatin'ny Kayamba tena izy zay Vatamatavy de takao izy tagnatin'ny Kayamba tao izy tamin'ny 1980 izy no convertir zay lazana ananjy nivavaka de izy zany anisan'ny mpihira évangélique nitondra mozika rythme voalongany mihitsy zany hoe nitondra an'izany hoe salegy basesa mozika mafana zany tropical fahaizantsika anazy zouklovy maro sega tegna maro misy raha resaka rythme zany zay tegna manan-karena hiranay tsy lany ya tegna tsy laninay misy hiranay raha mbola hoe hira zany satria marobe hirany foroniny zay tafara zanany taty afara koa namorona de tegna maro ka zay zany nivolavolaigna tagnatina mozika zany ya izy niala tamin'ny Kayamba iny izy de nanangana izy tarika Paul Siartina zay nahazo voalohany hirany Paul Siartina io papako ndraiky mamako tamin'ny 1990 tamin'ny concours tamin'ny RNM tamin'ny TVM de anatiny nahazo hoe trophée zany hoe tamin'ny mpihira évangélique hoe nagnano raha tsara de iny amizay zany zay musicien takao tagnatin'ny tarika io za batteur atao avake za claviste atao sady mitendry anao ya de ataogna maro zay zany za zany za manokana tsy nieritreretin'ny fianakaviagna jiaby mihitsy hoe hira satria za tegna olo sarokenatra mitendry fogna zany tena hoe nataoko fa zandrine viavy raiky zandriko zay no natosika hoe hira de avake moa izy nagnano médecine tankatso nanao avezy nivoaka tany ambelany tany Colombie tany Brésil tany Amerika tany nanohy fianarany de za amizay zany avake hoe raha ty zalahy tsisy andova tsisy anohy de avake zany nitsangana nomboka 2009 zany nanangana groupe Isaac de Paul 2009 nomboka nanangana le groupe Isaac de Paul de jusqu'à jeudi ino amizay navian'io tamin'ny katonaka manokana tamin'ny tia mandroso ny tegna hoe nahaizako hoe misy an'izay mpanakano Isaac de Paul ino navian'io somary tsy regny de boko amizay nisy an'ity mandroso ka nandinika zany anao hoe anao moka ny rehefa anao zegny rehefa olo tsy malaza zany mitondra raha fa olo malaza mitondra raha de karaha hoe manjary fogna zany fa rehefa olo tsy de malaza tsy fantatr'olo mitondra raha de zay mahatonga niveny mpanakiana io ka za amizay zany nandinika hoe rehefa nandeha zany le fotoagna atao anatin'le mozika de za hoe zalahy ela koa ny raha ty tegna tsy raha ty fogna zany rythme ataontsika ty le cadence ataontsika anaraka ny ty lalana ty tsika ho faty fogna rô fa tsy avita raha iny amizay zany nahita déviation hoe alohantsika akato de izy nipoka iny hoe fa izy izy olanao teo zegny hoe ny fianakaviagna agnatin'ny finoagna lagny be de koa ty amin'ny mandroso ndraiky za nanakoa ny fandraisandreo tamin'ny re fiangonana taminareo tao na ny fianakaviagna le hoe io fa misy hira zegny naboakanao de igny nagnanaovanao azy za zany tamboalohany za naboakan'izy io na madamo anatantragno aza tsy nikoraniko satria fantatro fa tsy ho zakandreo mihitsy zany na madamo ana na ray aman-dreny na fianakaviagna tonton ndraiky zay olo marikitra antegna zany tsy nikoraniko mihitsy satria lasa hoady hevitra be zany le izy hoe zalahy akory tsara ino aby fa à l'improvisation zany le nanaovako ananjy efa le jour de tournage mihitsy aza vogaga ny retapota amina hoe akory tsara raha ataonao ty andao za vangao champagne amin'ny choprety andao anao zao isy limousine ho avy akeo tsy napozinjare mihitsy misy chorégraphe misy chorégraphe fa miaraka tamin'ny gasy mako mako iny tambadika tatero fa nikotrana de io zany karaha surprise jiaby na madamo anazy zany fa izy fa niboaka mihitsy le clip hoe ino raha nataonao ty de fa izy io za de afake moa zareo tegna hoe nazaveko anjare amizay hoe raha ty mission misy raha misy mission tiako tanterahana misy karazana ino moa zany hoe révolution anatina mozika évangélique mila atao
de izy milohan'ny farany fomba fijeriko manokana aty za mahita hoe igniranao i zany izay resaka évangélique zegny fa za amaza ataoko hoe frésera ampanakanto maro samihafa igny mozika igny a de mijery loko zegny andesinao koa za ty proposé aminao ndao tsy hagnano business de vadikitsika je sais pas tsy hagnano R&B tsy hagnano afrobeat de hagnano mozika zao tontolo zao e tiako zay fanontaniana farany zay mantika malaky atsika finaritra mihitsy zay fanontaniana zay za zany voalohany natonga za nagnano mozika évangélique fantatro fa misy guerre anatin'ny zay na zahe sampire évangélique aza tsy mifanaraka fijery mihitsy na zahe sampanao évangélique o za de ake zany zay le sakatsakana zay le fifaninjehana karan'zagny fa anao zany mifixe but hoe ry buko ry tanjonana ka io tsisy olo anao zany ianao demander permission olo iaina zany tsy possible zany zany ka hoe za rô mba me place za iena tsisy olo faly amin'izay ka fikoragniky taminao toy zay fa izy zegny rehefa mifixe but anao hoe ry tanjonana de manatratra le tanjonanao anao karakara zay zany le amaliko tsotra tidika business nay zany ka zanao fizeny évangélique toizako l'évangélique satria tanjona le izy za manana ny asako manokana za tsy mivelona mozika manana ny asako manokana zaho de agnatin'ny évangélique fogna za no iza faly no iza tsy faly za évangélique fogna izy moa zay nitarika Isaac de Paul tarika mihitsy ny volanako izy satria manana groupe-nazy zareo de mandeha tourné maro samihafa ary antsika ihany koa zegny ntia iasa mazava azy fitentsika ambany io ny contact zegny anay zao satria tsy voatery ka hoe animation jiaby atao daholo tsy diso za zay jiaby animation jiaby manana tarika mihitsy concert spectacle animation jiaby nefa nakatsika izy ny ataontsika hoe ny afitra ho any zegny ny mpizahatsika ary ihany koa izy koa misy ny projet zegny ny mbola ho avy koa mety efa ambaratsika ho any mpizahatsika Isaac de Paul afatra zegny amin'ny antsika mpanao mozika ty zany ho mpanao mozika jiaby zany ty afatra ty hoe antsika zany aza maika laza laza io manaraka io kofe izy io fa mila anao zany magnano raha tsara ataova tsara mozika anao karaha ny anamo zany tegna tiako koragnina anatin'ity de hoe ny ana zany fa maritako ny anay Isaac de Paul za Isaac de Paul mamaritra ny atao mozika amina tononkira tononkira message zay zany avake le gadona le clipy le raha reny zany épice reny épice-nazy reny zany mahatonga le hira am'izao ty malaza et moi Jean-Luc malaza kely de avake tsy hita tanao mety misy fiten'Andriamanitra moa fa tamin'ny 2022 de mijour ty de mbola io le hira zay le volanao zay hoe tsy maintsy misy hiranay fa tamin'ny 2007 fa jusqu'à zay ty mbola gagan'olo anare ma hira zegny tsy le mandosy ty nanaboaka ananjy hira fa nandeha tamin'ny radio tamin'izany fa ela zany tamin'ny 2007 zay mbola tsendrika nanao Isaac de Paul fa nataotao fogna le izy nataotao tamin'ny studio de nalefalefa takagny mbola tsy Isaac de Paul tamin'izany hira zegny moa anareo ka mila atao tsara zegny izy rehefa ataonao tsara zany le moziky de avake mandeha ho azy io olo zany mitady an'io tsy anao zany miezaka hoe za alao hoe fa olo mangala anao rehefa hitan'olo fa tsara le raha ataonao de mila manao mozika tsara afatra ihany koa avy aty aminay zay mankaty olo jiaby na olo mitsangany fahavalonay de tianay ny olo jiaby zay tsy manana fahavalo olona fa nenay zany de ty mozika ty fogna hoe ezana ho tsara de mandroso fogna zay fa lasa tarigetra lasa filafatra zany le izy mandroso tsy zay rehetra miaingany tonga amin'ny arrivé fa zay mandeha tsy mijanony
izanantsika Isaac de Paul ny vahiny teto amin'ny Point Carré dia izy moa zay afaka ataontsika magnaraka izy ny agny amin'ny YouTube nazy ny agny amin'ny page Facebook nazy ty amin'ny tambazotra serasera maro samihafa dia sonasy jiaby zegny ny niaraka taminay tetsy magname fotoagna ho an'ny magnaraka koa dia mirary soa ho an'ny Isaac de Paul dia mandroso foana zay mbola izy sota Jean-Luc sota tsika rehetra nanaraka ny tipy korokoragna niany ty dia afaka mandray contact anay anao izy koa anao ty arasa aminay amin'ny 032 72 036 12 na amin'ny page Facebook Isaac de Paul officialy malagasy. Sanatsa jiaby ho an'ny magnaraka koa ny ampafotoagnatsika ny eto amin'ny l'interview ny eto amin'ny Point Carré.